Hagasngi baga Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalau penlong ya ka jingpen ngopat ba lani ka public hearing hanong hali na kabenta ka Integrated Municipal Solid Waste Management Facility kila dan kiri pat ba kibala wan na kiway pat kisnong kibala temu ban penkulmar hakate ka jingyalang Henry na ka jingbam ailat ki trai snong ya kini kibriu ban rung sakate ka jingyalang kini kibriu ki batemu ban wan ra jingkulmar ki khlam yo satia ban rung hakabala la ban sakhi ya ka jingdon ki bor pulet nalor ki magister kibala ya kran ban penjai-jai yakini kibriu. Hakajinga kran bat kinong song snong jong kanong hali kila ong bakini kibriu ki bapersa yakani kajinga lang ki dei ki bana bar suda bat kim dei ki trash nong daga ba pen pauru bayamanta kim ailat su yaki ban pen kulmar yakani kajinga lang.คือละบันทึกทั่วไม่ก็บอกเป็นรองพี่บนนอนเนี่ยนี่ทั่วไงชาวบันทึกทั่วไม่บอกเป็นรองพี่บนนอนจริงอ่ะองฮิรครูปีปิรนะHindi pun mau mentah lah. Ini pun teli lah. Kita beri gue kiki yang kasih pun teli lah. Itu sekentia lah kentia apa ide pakai ni? Apa ide pakai ni jingwan tu kini beri apa? Kan sih? Apa ide pakai jingwan kini beri apa? Lawan siapa tu? Atau gini kibawan man persak ini gini ben nong snong ni nak kumno. Daerah sar kita nawi kinang terang kinang meriang kinang bam kemar kinang prok ini lele yang kita kinang kemar ni kadai kedok siap ni itu demi mulak berkelar dari kibar tengah Mak melong mau pim tapi kang ini bawan apa? ban keluan persak hane ha publik hearing. Kemudian kini bawan hang ni mentak gini nong sok snong ni am. Kinang wi. Kinang bam kemar, mikro,
terang meriang. Kini siapa? Dabara kinang wi ni man siya. Sana po na. Kini siya ay bawan pagkumar ni kini. Talim ayla. Isya berwan kang tu unang kang. Ang isya bulwan kang u. Dan ba ni siya. Naling kita nim siya. Tanta siya. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya